Rahnwet na Pohnpei Pohnpei Rahnwet Yes, kira orang lapakan misalkan sum yang KPC yang Rahnwet na Pohnpei Yang kaserenya ragat chokar special ng programa Rahnwet ng Pohnpei. Programa Rahnwet ng Pohnpei ay programa KPC iraka po irakasambalakan na kungyaw ng Pohnpei o tangyaw ng Pohnpei. Muna chmapechoy ng programa chokona menen yang walyang kachti o yat ngal sakaratan kay panipon malanwa warak sa Pohnpei yung sakarawa na pangkupransanan kan ko Wang sabar marlekan nanala ko nantengi ko at ngalwa choro toka sabar machekat na wing Pohnpei karyakat na wing Pohnpei speaker legislature soko pun labanap o labanap kito koros ang banyang mumosok siya ko government o pinpachuan wang kasabar marchon wing sa Yes, may reading shower o switcher kanyo, bebambachuan pa kupurakan ng programa. Nasabon machay programa Rahnwet, sabon manki, ang soma pagchay ng kachung kasamo, Weliepen Organizing Committee and Pohnpei Cultural Day, Mayor Mr. Santos Abraham, Vice Chairman and Committee o Mr. Salter Pluhs, Vice Chairman. O associate mabatuan luka o kesempwal kat o ng programa. Kailangan kami puyengkap kulianti ngay Vice Chairman Salter Pluhs patreng sekretang wow komisian kiyang muwe. Tapi saya kitkan me wiata organizing committee parwut. Kitkan me wiata organizing committee in parwut ye setupana orang pelata ngay yang kappa kita kami tengok ni pangya chairman o vice chairman ye Mr. Salter Pluhs the Sultan Pontian secretary patronang municipality Sokes Mr. Warren treasurer patronang amen managap sang winnet na dapat pelin pachet ye Anthony Tainar maragapnet o Amen serapain pilpilta puangnya liaison officer committee watch puki katokapanen wehi municipal kan ong nang committee watch main nenda o Weliepen kan kahusian mesangan wehi government kan puan kak sansal Weliepen wehi kan kahus nan parwatch mie punya parain nan committee watch wehi kids committee watch tatpene committee watch kids me eklemen Kalangan ko Mr. Abraham at chungal kalalapag kayo. Takot cultural day o yat cultural day ang barrio sa silupang yaw. Ibang kalangan, ibang pagkita Vice Chairman ang kapakita committee sa panganak iran kalalapag sansal o kasilong. Kalangan ko maway men patriote sa karangwa mo pamiyayar Bawa, kiansu imbakita cuma wawa patriot. Komite song kamamata o imakosuntiar minyak sepa kita ke penanggung Pohnpei masih sekeu tutup kuat paru yaw. Kalangan yang patreng Vice Chairman masih sekeu Registry seksilu o kenyalam yun o penekis kabatayang dan kalalabagot takot cultural day main ko cultural day saya kau singin mangi maye Rahn yung makatorola kusunat kosaniti makatorola Rahn mo mas bisa ke penuya Rahn toror yung Pohnpei umsak percaya kataman kasarawi o kawawi Tiahk and Pohnpei ketututokan misalnya kawa dila Rahnwet o babil ko kolan jailin kunbiya Rahn mo puan ka kawawi jay chamachaman
Yausa emen te eu kana pin Pohnpei kan kecai ke to sang ye kackat lale o kackat kolang met kona. Kalangan ko Chairman o Vice Chairman. Ejingal sa karanwaw kapatsapat pweida so. At chimal iran kalalabak ng peryaw. Non-cultural day and parade tree saksido. Tame Organizing Committee planeta pobil ko sa netiyar mebanu yaw. Kalangan essential menamparwat committee kosonet na miya song ya kay mukit ya mukit kay bago ya na raso kayo essential na miya kabaresto sa ta create float na ban chepsang PZCA radio o patrotiyang na bosin tranga o karyaw miya siya yung kalak ang Pohnpei na kutaan sa bulbachay kalak magtrenong na sa mas patrot. O kasilu asasal mabilmiya ya ewe kawan bata actual wasan tent parang bilkak kaskasale tamar ka kuya na para so peipe ya pe te ediyen te so wuni te so merko chikan me konyaman uyang yo armas pan patrobendo yang patrowan so. Kalangan kami Vice Chairman dan yang kispatrem o ioralapen program Rahn me ye Vice Chairman apten patohwen yang kapatayang audepen program kowoupen program Rahn percaya kak mangi tama pa buya Rahn. Rahn kamti sekaraya molen wawun pokonon Pohnpei yang aku kapna o miaya o penayong nan me programo pa cetak lokisa program Rahn. Program Rahn irai patutian dukotokan del kestian kala ben Pohnpei unsa pangkat nan wasan nan grandstand me patro nan mos wasan chang o mon me harus mies busuk pangyaw sakau pangyaw puen langata kestian Rahn kakasamo kestian Rahn wasa mes busuk kuyawi song harus pan melele song harus pan anane awiyawi wasa meno pui sapata yaso me kabar pancha ike ehukihieng kabar pancha sang wasakses PZCA asme sapata amatan u kamaramartian irai kastiko kabarin stosa pan u aramas alialu wawai kukotinan punalin ulel tilanan mosran asume reklasan time pa pilmia puen kak sansaleng wipokon asume re santi mon mola eulo pa rutunata kisim kasarang mochomochin Rahn lo pa eptan like pangyang eptan like state police pan pukoki o Mayor wewe KPC on Chief Executive and Local Government Council me plakin way kopon and liang patroto pen liang eptaran o pekpen police officer yaman and yang to plan kan niaso me like epta niaso to pin anthem pangyaw ko in Pohnpei yo me pawya ko kochachi Mr. Emerson Abraham mata moren antama yei sakaratan kasang pangyaw sakaratan kasamut pangyaw isang supplement Pohnpei kapna and Pohnpei Honorable Witi Oliver moren ECE and Pohnpei Central Riau kaptelong poranyang patreng kapak kasalem meokot niarai bang buyang bepit Tiahk Pohnpei Rahn morenek masen kawit bang pulsang ren isunan kenen
Wenat Mawia Chairman and Yakupur and Modern Wawale and Pohnpei. Asome Kawit Watch Unsakla Konat the second so was Pamiao. Asome Konat the second so was Piawi Ayasome Kamui the Kalan Gun Pancheta. Nikawani Asome Bawiawia Kowoupen Kalan Gun Pamuyao. Pentil sansal Kala Keo Moyang Ewe Hija. So Chiu Song, so Chiu Kala Kriam. Pil Ewell Kala Kayu Rela Kosantiang Minute Saklima Kayu Rela. Nyan Asawo Asome Umsekla Kala, then a Makala Pluyawi Malele Clock Riam. Ayasu Metre can cut Chetar Natna. Tete Horus me pidada, Tiahk and Pohnpei. Me Pohnpei kin tatong kawasan kawakota me Pohnpei wiata. Me wiat tipusu kesempwal Pohnpei. Me wiat tipusu Tiahk and wawun Pohnpei. Me pilwia tipusu kesempwal me aramas kin tatong nan Rahn kors wiaki tipusu nomo. Sotoi right yang song tipusu pweida kan teberberta. Pilsoti right yang konot the second Pohnpei makalulula kat wiyawu morano wansa pakan song itin mangas ilinot tama kat yang parata urosakan betete ta Pohnpei sakawun Pohnpei mapil pun cakai tenan potan tetanen potakan munian Pohnpei umula uson cekan mapitata cece kesempwal Pohnpei uya beliau kaprela mainko miye chanak pam pelu yang chanak pen suku-suku uno kui sakau soto pam yang bawiat Tiahk wow Tiahk kesempwal Pohnpei ong kala bago kau tak yunut kasarawi yung magamas pananana en kat kau tak umepan chanak rano ye kan tarakan makmakitin kan ka yawan matangan ewe pine pan kak kaun pata. Paten kalak sansal makalikin Pohnpei yeuta. Keso me panu yawi parak momau sisri kaparani aramas uniform o chanak pan plu yawi ong chanak kaslu pan yawi ong ceceka. Ceceka pan tam me pan kasansal rano ime pan keso. Keso ni orala yawan item that chip to so me ewe kaun pata point utami ragan we yawasam aramas pan peran ki cece kilikilang peran kinan wasap kopon iwe pan point ayemat ni orala Malangan ng programa ko yatim to oralapan paro o kumagkap kupor kalangan kawoupen mas or chupen oralapon. Kalangan kami essential na namparot ya komite showing kokodepen Weliepen Cultural namparot. Komite uyatar oralapiu chupil riri me patohwen termasani supplementary chia ye soropen payment. kalangan Saudek Vice Chairman and yang paten tama paten sansal sangren Vice Chairman mia kita lepas oralap ke me batokan oralap kat pon person lebih lokaya kan wewe yeuta dari eu la oralap me se song katar mo nanti yang kusuia te patohwen mo me kisana mo me patohwen mo me up me sul kapten patohwen ta te masani supplementary Tiahk ye soren paywot ni patohwen wayo our tradition is our pride eri maiko check pin kawewe ta put supplementary Tiahk ye soren paywot Pohnpei ni nuksang teka karus the way karus nan sampa ke i me pam Rahn suku sabang i eu patapen Pohnpei o is keten Pohnpei o yawasak trail kat
magcay wong kisang sampa ime muya saran paymot Kailangan iran kawawasan sa lamang. Holo ko, makakapesa yung chonway, Rahnwet, dami kasampar kakchaylan kan kawawi, o kan kachkachaman sa kulmachay Rahn Tiahk nan para kan chorus. Kailangan kami program director. Iban patreng mo vice yang patreng ma ako Mia Amso. Tiahk and Pohnpei Rahn koasoandi awya Rahn yung kusunat koasoandi. Kusunat koasoandi me. Mas di sa par chorus ria keteriasak silur ria keteriasak bayu ria seklimau par chorus utang pan tepan. Koasoandi apa yala olete Rahn coro yung Pohnpei lingkap. Kacaman kawawi isis kecai yung Pohnpei. Kusunat koasoandi. Abapit Tiahk main ko naman te ewu kalap mi pemie ate sapun Tiahk anapan ewu kalap te naman. Pohnpei pun ibag koasoandian. Kailangan Kailangan nintuan ang Weliepen Organizing Committee and Pohnpei Cultural Day, Chairman or Vice Chairman. Yaong chumal kawi. Dama chay ko na yung sakon na chay tiyan mo ay wachang ka kayarta o liroro sakon na chay Tiahk. Kailangan pan sapiyata pita kasiliyong te kalaba kasiliyong sansal ini sansal mo me ehukihieng parot. Kecailanane kaskasale kapara Tiahk and Pohnpei ketututo kan pweida panu sorana utian pulipulin answot pan sote kakwewekin usote kakatawar lasang batskona nan parwat kesempwal pa isi bayang patreng ui kamalele me high school in muikan rai me kau no peren yang patreng rai me makan me kau no peren mi cailanane kaskasale iya Pohnpei yawasa Pohnpei kachkatiye yaw utang kacay Pohnpei nang muimot pagcay lingga kolokon o kokoland. Kailangan pagkak pilikasyan patreng German essential Weliepen ya Tiahk melchen bewot utang chay lanar pagkak ya tiyan murkan ng pilkak kalmangi tamo chay chap yata siyang nas patroto utang Tiahk ananak chap siya nani saluran nono pata yun karasya pa ama kaban akar tukong seryape ananan main Pagkak mo pluya Tiahk wow yung eri anana somen Weliepen menik chay nono pa kaya nas Tiahk anu yaw puimak iposen be pewa Tiahk iman patroni oralapa sebelum macam Tiahk ye soren risoro patpatre Weliepen som bemo ambuya Moket tatok remainment melen patrem German utan no baba nana kaskuli ke artual seri tam utar Tiahk mutria yeyas kita banor Kailangan nolo ko nanamo kasawi Weliepen na chay kan kasarawi sa kulmachay Rahn Tiahk na niwo parakan dami so chichar nan paran mo kan nukma Tepen, nukonengan kamala ta kapacapaciyang nan paran paraboch o paran panda choto. Kailangan program terbang sapiyata. Ikin kapanga Pohnpei main tertuiki Pohnpei wuksang takakarus nan pasi temai Indonesia. Cai pasang kumau
pausan na chain tesama chain yeyas wow Tiahk me kot me kecai me kayu malang Pohnpei am semut ai putonan Tiahk kecai kaus dan air kala poko molen wow len Pohnpei rakatin relatiang nan Tiahk pater Pohnpei nan muin kawang oirai Pohnpei mas Pohnpei kawang irai me kacen apa dia tu Pohnpei len nan Rahnwet me pit kalar bakut tami bahasa pengkini motom utut pana sawas penen tato ong nan parwat ong Rahn Tiahk ini kayu kesempwal parwat parakan me ikin yang pateng perien parwat tu apa ni tamak luwat usok kinitra yai utut pana o sense parwat is small sense miekis let's later in parwat then let's later inen sapan kita when sense yung makakapali Rahn o tama sansal kesempalan Tiahk and Pohnpei puiki melan Tiahk mapit no pui susut in sakang ir kalaboko nagkachin kawai kupura tami pan patohwen semut utan paditian Pohnpei kawau menopui sakau yute dari tuan sot wehi demau mamianan Pohnpei wehi matelanim wehi no wehi kecil wehi sokesu wehi net Tiahk no pui sakau awu pesan hari ini kami tiksong kasawi parwat sesong nan tiang buat siang kami ada met Tiahk wiya Tiahk and Pohnpei me wiya kamalai di kupur wiya kapul pen kupur wiya asum kalangan asum kalangan kun jepsan kosan den rail kana poko dari wiki akin sucenon sama mau asum kectiu kumuya rail kala limau mi anu pui sakau pan limau pan mi dari irai kala poko mekin pang inin kin kupurma pekalangan kun kukuti itu akit melan kecai men paka makin ukita irai kala poko kun kak umun api kita sirwokin Tiahk dari imen paki utut penen Rahnwet the smasli sakyo en kak sansal won kak mi sangat jenan moyo para lamas lagi kalangan terapkan kalangan oloko niya chayra no kanyang kasansalatan Weliepen Cultural Day so to sansalan kalala pokat iban kabatayong ris may kachin ko bola rano asum ibil pagpagyan chun way karus megak sawaski to tama koneng and yang nan samarai tent ko ren kak yang sapan gitu wen kak yang yamin kasansa nial sumote op sinaranti the tourism Pedian commerce and rail kaun bata market ke taramas ke nakakan yang sawasu paisang Rahn berjajar bukat dan ter beliau cucu to mobil puranan jangan pasaban beliau cucu apun marara milanan pokit kan pun centi bulan karusen kak ngongki canga kita ada jajan market kan bebol pasang Rahn Kalangan ko mo chairman, ko mo vice chairman sa choro. Kalangan imepilit patron chairman o melel ya uya tuan papan kuburan kalap ko o sabi aramas koros. Esensyal na time hanso ta kesempwal. Esensyal na
program sabelmar program culture location uta nanan pin ya coach on time also porque angkat lencha show you what kata perlu ya wari ingin beliau nalar kalau perlu yang committee wonu wow ya jalan kecinta pajuan tu ketain berbau ya program supplement program Kalangan Weliepen Organizing Committee Cultural Day Pari Saksilu kalangan kupur chorus ay image magayong sa kalasang machay program and kape sa Rahnwet ng Pohnpei program and kape sa way rakap pura sampalakan mawiwiyawi tabanwiyaw ng way Pohnpei o sa batyawan kulukay check pura kanin kachin sa pani Radio V6AH ong nan-kaunaptan program kesempwal chekan more kalangan o Castellania.